Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Usembun Menteri Rangba Kejala, uba Preston Tensong, uba Longru MLA Jongka Penusla Constituency, ulai tu baka jing toket halor ka jing sya siat yap jong uba Roning Nongenri haki sipai border security force hakamit santarik ujemang arja pulai kala ya chakman bat hakajukupor ulai tu ba ondala dep ka jing toket jong u investigating officer nakaliang joko sarkar kan sabishar kumno ban ya chakman wat lada day ban kem bat ban pinshitom yaki sipai BSF ki badon kti hakani kakam. Kita ka investigation raya de ka met duba yap la ka postmortem la de ne lara mata syayi ka funeral kan jia la syai ke sapindet ya ka met ka sa syai de menta ko mo pi investigation ka tanya la direction USP ba unle step kan la kenang bagi sutu kai ke next step ya ka dengan empat la ban om no mar mo pi menta ka la investigation ka la mener buro sngi na ka liam jong UIO nata na kaliang USP lale jadi ngampat nut penong lanu tambalong ba ai baka an kan ya bat ya kiba le bakla ya katangin pasya ban sinaksyam oi kum report kalong ta ten re ko mo pi hadu ban syasiat hadu ban nasiat ngaptip ka ba hadu kan no kata constitution ka ba pelong ba UBSF ba pasya ya kata ngap ko mo pi ngapat nut ban apsya hadu bangin lo ya ka detail report harus jong then only the next steps course of action will be taken.